For what? $2? $2? No. No, you give me $3 each. $6 for both. That one is moved. Can I get 3? It's two sides. $5, $3. No, not even for the battery. No, what? Not even for the battery. Not even for the battery. No, the battery is like $1 and something, $1. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Sekarang gue lagi ada di pasar loaknya California nih. Gue ada di Concord sekarang, pasar loak nih, bro. Jadi barang-barangnya pada banyak-banyak bekas semua. Kita mau lihat apa aja barang-barang yang bagus di sini. Nih ada di belakang semuanya. Gue coba nawar-nawar ntar barang sama orang-orang di sini, dan gue mau nanya-nanya juga kayak gimana sih barang-barangnya dapat di mana aja, dan mudah-mudahan gue dapat barang-barang yang murah-murah, bro, di sini, bro. Jadi ini caranya, kita tinggal di Amerika. Nah, sebelum lo masuk ke pasar loak ini ada antrian panjang di luar, bro. Ini antrian untuk beli tiket masuk ke dalam. Harga tiketnya nggak mahal sih, bro. Kalau untuk dewasa $1,5, untuk anak-anak $1.25. Jadi oke harganya. Halo. Can I get one adult, 2 children? Alright, sure. Thank you. Alright, thank you. Alright, thank you. Ini sekarang minggu pagi nih, bro. Di pasar loak ini, atau orang Amerika suka ngomongnya swap meet, macam-macam jual di sini. Ada barang baru, ada barang bekas. Tapi gua yang paling menariknya nih barang bekas atau barang loak. Di sini kita bisa dapatin harga yang murah, harga yang miring dengan nggak usah keluarin duit yang banyak, bro. Jadi gue coba beli-beli cari barang yang oke nih sekarang, bro, ya. Ikutin, bro. Wih, mantap, ada sepatu, bro. Tuh kelihatan ada Air Jordan, ada Nike. Tuh banyak nih, bro. Coba kita lihat-lihat, bro, ya, kayak gimana nih. How much is it? 80. 80? 80. What size is it? Only one size for this, yeah? What size? Alright. So the place there is the new one or the used one as well? New one. It's a new, and only this one is a used one? Oh, okay. Wah, sepatu kayak gitu harga $80, bro. Alright, thank you. Enggak masuk budget kita, bro. Kita pergi aja tempat lain, ya. Hmm? The Legos? Yeah. Di sini tempat yang ditunggu-tunggu itu tempat jualan mainan bekas. Apalagi anak-anak nih udah pada pengen ke situ banget, karena mainannya itu nggak kalah bagus dengan yang ada di toko, karena bentuknya masih bagus. Kadang kita dapatkan good deal banget. How much for this one? That one I sell it for $4 each. $4 each? Yeah. Can I get 2? 2? For what? $2? $2? No. No, you give me $3 each. $6 for both. That one is moved. And only one only. For what? For this one? No, you only have one, or? I have only one. I don't have more. I have only one. So $3? Yeah. $3. You give me three. All right. That's a $6. So you want to get this one also? How much? That one you give me another $3 for that whole thing. $3 whole thing. All right. Yeah. Okay then. So 3 and 3, 6 then. $6. Yeah. Okay, here. So every week you sell here? Yeah, every Yeah? week. All Yeah. right. So you get like a new toys like every week? Every week have a difference. Try to. Yeah. Que estés bien, cuídate. Gracias por lo que me diste. De tu parte. So how you get the update one every week? At 10
and 10 is a 20. So next week I get like if I come here, it's kind of something new again. Yeah, sometimes I told you, sometimes it's a little different stuff. I see. Sometimes I go to buy it to the auction sale. Sometimes it's a lot of toys. Sometimes it's a lot of tools. Yeah. You know. Also, Yeah. you get it from auction toys. Yeah. Oh, okay. Action. It's Alright. not the same action for the Oh. toys. You know. It's Yeah. a different stuff. Ah, When you go to the lockers, sometimes it's a lot of good stuff, and sometimes it's a lot of trash. I get it. All right, sure. Yeah. Thank you so much. Alright, bro. Pertarungan kita untuk cari barang-barang loak belum berakhir, bro. Kita cari lagi, kita ubuk-ubuk lagi tempatnya. Nih kayak tempatnya ini menarik nih, karena nih berbagai macam ragam ini. Kayaknya dia baru pindahan rumah atau dia dapat dari auction mana, gua nggak ngerti. Kita cari mantep-mantep bro di sini, bro. Nah ini gue lihat ada kunci L yang gua nggak punya. Gue pernah lihat di toko nih, harganya kira-kira $10 bro. Sekarang gue coba nih, gue keluarkan ilmu nawar-menawar gue. Kita dapat berapa? Oh, is it? Oh, is it? How much is it? $3. Can I get dollar for this? No. $2 is possible for that? Okay, you $2. I can take it? Yeah. Alright, $2. Okay, $2. Okay. Alright, thank you. 5. Bro, sejauh ini gue udah dapat 2 barang. Satu mainan harga $6, macem-macem mainannya. Terus gue dapet tempat kunci-kunci harganya $2. Aduh, kita diskon bro. Jadi gue tawar, ya tawarnya sedikit aja sih bro. Jadi dia nggak mau tawar sampai banyak-banyak banget, karena ya memang barang-barang bekas sih bro ya. Oke, kita lihat lagi barang-barang yang seru-seru lagi bro. Kayak di sana ada yang lebih seru lagi tuh. Let's go. Do you want to know? Nah, di gua ketemu jam unik banget bro, jam Lego. Nah, kita lihat nih harganya berapa nih. Gua rasa nih value-nya tinggi banget nih sebenarnya nih ya. Can I get 3 for this? Can I get 3? It's two. There's two sides. $5, $3. No even for the battery. No, what? Not even for the battery. Not even for the battery. No, the battery is like $1 and something. Okay, it's a new battery. Yes. Yeah. Oh, it's not. It's for adult. It looks yeah. You could probably take out. You could probably shorten it, take out some things. Alright, thank you so much. Belum bro, belum nemu yang bagus-bagus lagi. Tadi bagus jamnya tadi. Gue kira tuh bisa buat rehan, ternyata buat jam orang gede ternyata ya. Aduh, ntar gue harus pindah-pindahin lagi lah itunya. Nah, nggak usah lah bro. Kita cari barang yang siap pakai aja bro. Nah sekarang gue lihat ada barang antik bro. Ini ada mainan truk-trukan. Kayaknya ini barang udah lama banget. Gue ingat dulu pernah vlog. Dan ini harganya bisa jadi beratus-ratus dolar bro. Kita nggak tahu nih harganya berapa sebenarnya. Halo. How much for this? Ese 25. 20. 20. Oh 20. Oh okay. Oh it's all metal. Antik nih bro. Gue mikirnya nih barang bagus banget bagi kolektor atau orang yang bisnis barang antik. Tapi buat gue bro di rumah, kayaknya nggak dulu deh, menu-menuhin rumah aja nih. A lot of book. You get a lot of book, a lot of toys. You get a lot of book, a lot of toys. Yes. So because you have a grandchildren at home, so you have this Kids. a lot of kids. All right. Teach them to read with those books. Wow, is it? Ah, that's cool. You have a baby, teach them now when they're babies. Exactly. I'm trying right now. You got 2, huh? I get 2, 1 6 and 1 3. Yeah. Teach them now. Yeah, Two. exactly. And Exactly. They'll be smart at school. Exactly. See the one on top? Those are good. Oh, we have it. Oh, you have that? We have it. Those are very good to teach them. Yeah.
So all the stuff here is all like from yours before, or you get it from other? It's all my husband's and mine and my grandkids. Oh, is that? So all your stuff here, your own? Wow. Okay. All my kids are married, so we got a big house and we downsized. All right. So you sell everything here. Wow. Sell more, but he won't let me. Ah, then. My husband won't let me. By yourself only you're here? Yeah, he comes and helps me back. Ah, I see. Because it's pretty heavy to. I can do it. You can do it. All right. I have 5 of them. Okay, So you gonna give me discount? $4. $4 discount. Here's All the right. bag. All right. Sure. Thank you so much. There you go. They're so expensive in the store, huh? Exactly. Bags. Yeah. So you here like every week? No, I go here and this is my casino money. For the what? It's a casino. For I'm the retired. casino? Yeah. Oh, okay. You play casino a lot? No, not a lot. But once in a while I go. Once in a while. Okay. Which casino are you? I Where like is Cash Creek. In where is it? In Concord? No, The not Grand Casino? So you always winning in casino? No, No? but I like it. So you play what kind of game there you play? I like the 25 cents ones. Oh, They're okay. $6. All There right, you go, sure. honey. Thank you so Okay. much, ma'am. Enjoy your kids. Sure, thank They you. grow fast. Exactly. Thank you. Bye-bye. Bye. Oke, salah satu misi sukses, kita dapat buku yang murah-murah banget, bagus nih buat anak-anak baca. Sekarang kita mau kasih surprise buat Muti, yaitu bunga. Tapi jangan lupa kita nawar bro, nawar sampai harga yang good deal banget. Oke, ikutin. Oh, here. Is it all the same here? Yes. Can I get 10 for this? Huh? 12. Huh? 12. 10, I'm gonna take it. No? No, 12. Another $2? Is it how much? 15. 15. Oh, you said it's 12 just now. Kemarin con 12. Yeah? 12? Yeah. 12, right? Alright, sorry. Thank you. It's okay. Alright, thank you so much. Elote. So I wanna get one elote and then one that one. Contra? Yeah. For the corn, did you want chili on it? Yeah, please. Everything. Jalan-jalan ke swap meet rasanya lu nggak komplit bro kalau nggak makan makanan Meksiko. Karena di sini mayoritas emang orang Meksiko. Jadi makanannya ini benar-benar unik banget. Ini adalah namanya elote. Makannya yummy banget. Jagung rebus dibalurin sama butter, dibalurin sama macem-macem ingredientnya. Dan yang pasti sekarang gua cari makanan yang pedes. Ngeliat jagung Meksiko ini ngebuat gua keluar lagi memori-memori di zaman waktu kecil gua. Gua inget dulu gua pergi makan jagung bakar di Pekanbaru, tepatnya di bawah jembatan bro. Tapi berasa banget rasa kekeluargaan kita, rasa kita bersama, dan rasa gua itu ada di Pekanbaru. Semuanya keluar lagi bro. Bro, tadi udah dapat macem-macem bro. Gua udah mainan anak, dapat bunga, dapat juga makanan. Kita mau makan elote sekarang nih bro ya. Jadi kita review bro barang-barang apa aja yang udah kita dapat bro ya. Oke, let's go. Ya bro, udah selesai tadi gua belanja di Pasar Loak bro. Pasar Loaknya ada di Amerika, tempatnya di Concord bro. Jadi kita udah banyak-banyak tadi dapat barang-barang. Jadi ada mainan, tadi ada Rehan dapat mainan Disney gitu. Kita $6 dapat tempat kunci-kunci kayak gini. Tadi diskon dari $3 jadi $2. Terus kita beli bunga buat Muti, bunga Muti. Nah, bunganya diskon dari $15 jadi $12. Terus kita tadi beli buku bekas buatnya anak-anak. Nah, buku bekasnya itu diskon juga bro. Jadi tuh harganya itu sebenarnya udah murah banget gitu. Jadi diskon harganya jadi $4 satunya gitu. Terus kita tutup bro makanan kita sama churros. Nah, ini makanan Meksiko churros, jadi makan panjang-panjang gitu bro. Ada gulanya panjang-panjang. Ini makanan kita namanya elote.
Nah, ini elote ini makanan kayak jagung rebus cuman dikasih cabai-cabai kayak gitu, bro. Jadi experience gue, bro, tadi kalau kita pergi ke pasar-pasar loak tadi, bro, barangnya memang super murah, bro, tapi lu harus cari, bro, di sana, bro. Orang-orang yang jualan alat-alat berat seperti itu, ada mainan juga, ada baju juga sebenarnya di sini. Tapi di sini, bro, lu bisa nawar, tapi nawarnya nggak bisa banyak-banyak juga. Jadi kebiasaan orang Amerika kalau nawar sekali lu mau, oke. Terus dia nggak manggil-manggil lagi, bro. Jadi lu kayak di Indonesia gitu, kalau nggak jadi lu tinggalin dulu gitu kan. Terus dipanggil lagi, dia nggak kayak gini, bro. Jadi lo nawar harga misalnya harganya $5, ya paling lu bisa turunnya, paling hebat lu turun palingnya $3 ataupun lu $4, ya nggak banyak-banyak sih, bro. Ya udah kayak harga fix juga sih, bro. Coba sekarang kita mau cobain gimana elote-nya itu rasanya. Nih rasa elote-nya, bismillahirrahmanirrahim. They call it elote now. You wanna try? But it's a little bit spicy. Corn, bro. Rasanya ya pedes lah, dikasih cabai kayak gini kan. Kasih cabai, dikasih ada manisnya, ada asamnya, ada rasa asinnya juga sih. Ada asinnya sama rasa pedesnya. Kayaknya asinnya itu dari kan kasih keju tadi kan. Rasa pedesnya ya dari bubuknya tadi. Dan rata-rata ya makanan Meksiko gitu rasanya kayak nano-nano gitu, bro, dia sukanya. Oke, kita cobain churrosnya rasanya kayak gimana. Yang panjang gula gitu. Enak, manis. Terus rotinya itu kayak crispy gitu, kriuk gitu. Nggak rasa kayak apa, bro ya? Kalau di kita tuh namanya kayak ya roti godok bagulo. Jadi godok bagulo, jadi kayak bulat-bulat yang pakai sugar gitu. Seru, bro. Oke, bro, sekian dulu. Sekarang jalan-jalan kita, belanja kita di pasar loak di Amerika. Mau lihat lagi gue jalan-jalan lagi di pasar loak atau ada ide mau video-video yang lain, langsung aja, bro, komen di bawah. Terus juga sih, bro, jangan lupa subscribe, karena dengan subscribe bisa notification video gue yang baru kan. Oke, terima kasih semuanya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Ziad, bye bye. How's it like YouTubers, Rehan? Come on, again. Bye bye.